ra thakantshitse popelo ya mmabona ra thakantshitse mpa ya mmabona go ira gore a ba arogane ka kapa ga utlwisisa bana ba etela ka bo bona Ba dula kae? bua ba etela ka motho ba bua kana mo ga bokgomo a ke a ke mera mmopudi wa te contradict nka e tlhalosa ga o e bia ga botse ka kapa ya o e bia ga botse ba mashapa ya ba nyetse bana ba ga mothwa mm a ba nyala bana ba ga mogotlane ya ba mashapa ba nyetse bana ba ga mothwa then mashapa a fitla ba le bana ba gage ya se re swanetseng go se tseba gore mmagomeri ko wa ga mashapa mara bomeri bane ga ga bo bona gobane ge ke nyala mosadi o e leng gore o ne le bana ebile o nyetswe ka fane e leng gore ke ya ga mothwa go etša mmagomeri ke nyala bana ba batho ge ke nyala mmagomeri a nyetse ga mothwa ke nyala ngwetši ya ga mothwa kae ka ga mogotlane nna ke inyaka mo baneng gore so bana ba ke thaletše polelo e re bana ba wa tsa rori ya malome ka kapa ya bana ba ga mashapa ba tlo ya ga mashapa bana ba ke ba ga mothwa santse ba ye ga ga bo bona bana ba then a re dumeleng Gobane- gore popelo ya mmabona re a e rathaganya ka gore re a rogantšha bana ba ba bang ba ya kwa ba bang ba e ya arogantše ke mmago bona a ke gane mara ke ra gore a re dumele re se ke ra tšhaba nto e leng gore kore e mo- nnete e santse ka kapa bana ba ba arogane o nnete ba swantse ba arogana lebaka- Then ke ra gore re ngathagantšha popelo ya mmabona go ya ka seemo ka mo go se leng ka gone wa tsa mabaka e le a mafe Yeah. mabaka ke gore dilo tše di dirile ke mama go bona why ke re di dirile ke mma go bona bana ba ge e le gore ba e santse ba ba rie bakgomo mmagomeri ba santse a gane lenyalo le la bobedi pele and then a solve taba tša lenyalo le fele complete ge e le gore o a tswa ga motho a tswa ga motho a file ba ga motho tša bona a tsebe gore ga a sepela le bana ba ya go ba bana ba kgomo pele mo ba yang gona ka gore gone jwale malome ka kapa ge o ka re o nyetse mosadi o ka no monyala mosadi wa semofetše ba ga maubana ke re maybe o nyetse mosadi a ke re mo gongwe ga bošielo goba ga matlala goba ga nkadimeng tšatši le nna ke bua ke tla go nyala ka mola gobana la bušetša kgomo tša ga nkadimeng ngwetši e ke e nyalang a ke re mosadi e ke thoma ke monyadiša gore a e sa le ngwanaka ke ngwetši ya fane tša ga mokete ge ke bua ke nyadiša ngwetši ya fane tša ga mokete gape ka mogae ke montšha ke re ke ngwanaka ke mo iša pele ka kgomo tšela gomme ke sa swere kgomo tša batho ke nyadiša bana ba batho problem e bile gore mo go nyadišitšwe bana ba batho wa bona nkebe motho ba mo file sa gage be le case e felang gore bomeri ba swanetse ba ye ga mashapa msrs mo moyeng dumela hello thabela le kae re gona ra le le ke nyaka go botiša engwe a ka sanka ka kwa le botiša mm bana bao ba boloditše ke ba ga mogotlane gore ke ba ga mothwa ge ba ya dikomeng ba boloditše ke ba ga motho gore ke ba ga mogotlane ba re ba boloditse ke ba ga mogotlane ke ba ga mogotlane ya ba ga bo bona mogolo ba bo mosadi ba ga bo bona mogolo papa a ke re ga bo motho mogolo ke ga bo mmaka ke rialo jale ba ga mothwa a ba tšee bomeri mašamba lore ke mašamba a tšee bana ba gage motho a te godišetse bana ba gage a kore ba agetse motse magomeri motho o tlo mosadi a wa nteng magomeri wa o tseba motse wa gage wa mathomo a kere a o tsebe a tsebe monna gage wa mathomo magomeri a tsebe monna gage wa mathomo a tsebe dikgomo tša gage tša mathomo di tswaka kae dikgomo a kere o nyetswe a sa le gona motse ola ba o yagile ge mare a tlo goroga go se le mo a ka gorogelang gona ke ga a tlo aga lapa lele magomeri jwale matswala motho a tšee bana ba gage mašamba a tšee bana ba gage motho a titirele bana ba gage kwa thokwate ka gage motse le bana ba gage a tlo godišetse motse le bana ba gage and then ge mashapa a tšere ba gage a ba agetše motho a tšere ba gage a ba agetše mmago bana ba o ba mo kae mmago ba kua hwetšentšeng o ba kua a tlhokofaletšeng gona a šhalele ba le kua ba bomeri a tšwe go bona motho a te tlhokomele le bona le badimo ba ka se tshwenye fao okay re a leboga motheletšešo mcrs mo moyeng dumela gano tsaka ka balga a re gona ra lena gona mkhompeni le bolela le senkgati masole ka mo madumadu ya
ntumedišitše Dr. Moremi ka moo. thobela tate mogolo. Agao. E re ke la kgelela ka la bošwana ka tsebonyana eo ka reng ke ne go ikwešišanyana ganyane. thobela. A kere ka mathomo ka sepedi o ka re ba re ngwana ko wa kgomo. Ee. And then ge o se wa hlaba o no ba o ntšhitše gagadi. Ka mokgwa ke ikwešišang ka ona ge go ka direga gore le seke la sepela leeto le letee le kgaogane go te magadi a boe. gore magadi ga a boe ke aga. Go te magadi a boe mara gantši ge šetse go ne bana magadi a tswene ge go ka no direga phoso ya gore mohlomong a ba sa kgona go tswela pele and then magadi a le ba re ke ona e leng gore a tlhokomela bana. Jwale e ke nyaka go lemoša ka mokgwa ke kwang taba e ke ya ga mogotane le ga mothwa le ga mashapa ke bentši ke sepela yona go tloga betša go feta ge ke no ba ke dieditše ge ba le ba ga mashapa ba tlo ntšhetša ba ntšha magadi ba nyala oki mojodi wa mogotane mo matlelerikeng ke ne tsebo ya gore o re a tseba gore mokgekolo a mnyalang o ne bana ba bakae gomme ebile bana bao e ka be le ba mogala bo moitseng nka fa mohlala gore ke mogala wa ga motswa ka baka la gore ga a ntšha magadi a sepela le ena ka kua Limpopo o be a ntše a tseba gore ke nyala mosadi e le bana ba ke madi a ga motswa. Jwale ka mading a be mmago bana ba ka kua o tlhokofetse ene e le gore be ba montšheditše magadi gomme ya be le gore a ke re pelo ga a tlhokofala o ne bana ba babedi ene ka mokho o tsamaile le bana ba ga motswa then bana ba go direga gore ba boe ba tle matlelerikeng jalo ke taba e šetse le so ka botse gore e loke e no ba gore ge mashapa a naganne le go kuša gore ke monna jalo wa tlhaba fela o tshwanetse a tlhabiše bana ba ka gore mma go bona o loretse ebile ba mmoloketse ka kua and then mothwa a se ke ba bušetša tša gabo ba se ba di bušetša tša gabo ke ne ko nagana gore bana ba mothwa ka ge e le ge ba setse ba tseba le gore tata go bona o gona mo ebile ba mo etela le go tloga mathomong kua morago kua mma go bona a soe ka kua Limpopo a le ntse ba etela gona ka kua ka motho ba tseba gore ke ga go tata go bona. Jale nna be ke re go kgaola tshele ge ba ka no le ka gore bana ba kgešetse le gore ka kua ga mashapa go ne bana and then le ka mo ga motho go ne bana and ba ga motho gape ke ba mathomo ba e leng gore ba ga motho ba ntšhitše dikgomo. Jale bana ba ka kgešetse ba tseba gore ga motho ke ga bo bona ga ba dumelele motho a dikgomo tse ba di ntšhitše a nyale bana ba ka tsona a ba agele ga bo bona ande mogala bala wa ka kua ga mashapa a feleletse go nyala mosadi a gage ka go šetse a robetse ande ba mmoloketse ka kua gomme bana ba ba ye ka kua ka ga mashapa ke senya ke rialo ba ba fe ba e ka ga mashapa bana ba ntate mashapa ba e ga mashapa ge e le gore a so fetse go hlapa bana ba ba santse ba lebula ga koko bana ga mogotlane okay ba babedi a kere ka mokgwa ke ikoleng le bolela le ba babedi ba mafelo le ke ba mogala le mashapo wa o nyala ka moraga ga motho a busa motho a se a ba le dikgagano le mosadi o ba se ba sa kwana a no kera mosadi a se gole ka gae nke re le kwišeng ga botse papa le re ntate motho a nyale bana ba gage mashapa a nyale mosadi le rialo ga botse go e kgaola tshele ka baka la a kere motho o ntšhitše magadi a re thabele ya go kgaola tshele re nyaka nnete kore ye e leng gore ke nnete ka gore ge re ka ra re kgaoleng tshele go ra gore re tlo tšea ye e le nnete ra e beela ka thoko and then ra nyaka go kgaola tshele jwale bana ba ba nyaka go tseba ye e leng nnete gore ga botse ya nnete ke e feng nnete ko gore dikgomo tša motho a ke di ile ga mogotlane ande ka kua ga mogotlane go le fane gomme gore dikgomo tsena tša mogotlane di seke da buša ke ba ga mashapa ba leka go thiba
bošaedi bo ba bo dirileng batho ba ga mogotlane motho a nyale bana ba ka tsona dikgomo tse a di ntšhitšeng a gele bana ba mo e leng gore o tla ba tseba gore ke bana ba mosadi o be ke mnyetse ka madimabe o ile a kgatlhiwa ko gongwe a ya go nyala koo and then o wa ga masaka a tšea bana ba gage le ene a napa a feleletse ka gore le ene ga ba tlhetse ba swana gape no re ya go leboga meipa thobela banki ba swana o ka re re na le Thank tate you. ka gae ka mo thobela le kae thobela le bolela le ntate moremi ka mo ntate mogotlana thobela thobela ee ee a ge ke le theeleditše ya ka tsile motho a re tseba re ko nyala magare ka laboraro a tla ka gae jale ke ba nyakile kgomo ya pholo le ya tshadi jale mokgekolo ga a fitlha gore man kua gae o la botsa ge walwa gore go romele dipholo fela ene ke la bone fasa ke freita malwala tšetše a lokile ka moka noše ka no bona gore ge nka tlhokereke gare ga batho ka ra go sa le lenyalo ba tlo kry-a ka re ke yalo jale ke gore ge di fitlha ba fetša ka napa ka re tsona go motsewe boela natwa morago ba boela natwa morago wa nkwankere ee wa nkwankere ee ya ga a ke ne kgoma ga motho a mo leganyane next jale ke sa tlo go botsa ka taba ya gore motho morodi o la bajwa ka gae ka gago o rile ga a bajwa motho mmaga mo nyakela mosadi ka maproupung le gore jale ke tlhatse ngwana nka mo kry-a o ka mmona ke monna o mogolo bile o yagile aga ge mogola a bajwa o la a re kere o bona bale se bale ba felegetsana ba iša ngwetse ka maproupung yena mogatša mosimano right wola ka ka re wa fokola a ba tšhaba a tla ka gae ga a fitlha ka gae ba mphonela ba re ngwana o ka gae ka rena go lokile jale ba ba motho ge ba ita ba re tlo nyaka re ngwana a boele gae ba nyaka ngwana o fo ba sa mtlhokomeleng ande wola mmaga a monyaketse mosadi ka maproutong kua boraro mosadi ka morago ga ngwanaka ngwanaka a tla ka gae a rena papa jale nna ke no dula ka namogo ke tlhokela monnana mašapa ke mokgwanyana wa ka o nyetse ka kgomo le ena motho ka mokgo ena a dirileng o a tseba ke a didiang tsewe ke mosadi ya boraro o jale go ka gagage mosadi o gogoile o tsamaile jale wa boraro ka morago ga ngwanaka bele wa bone jale ngwana ka bona gore go a pala ka mo ga motho ka mo go a pala ke tsenele yaka papa bona ke motho alaka ene certificate ka moka motho a se ka dia selo mo baneng bawe certificate ka moka di dia ke nna ka mo ba godiša ke nna ka mo ba ja ka mo go nna ba fepa ke nna ke ba rekela diaparo motho a se ka nnet nko bo le mmutsenyane o tsere se seng sa bana bao na ampore ka kapa o nyakile go tseba ampore ka kapa o tadatso jale ke ka mogo motho a dirileng ka gona ke ka mogo ngwana ka re a nkgopela gore na jale ke dieng motho ngwana gona ka mo ka ba go bolela ene se seng gape nna ke kgale ke godile ke pheta ramogolo wa ka ka tare papa mogolo o la go nyala mosadi gona mo ga gene moo ke loko la gago ile a fetsa a go gapa dikgomo ka lapeng a dintšha ga a fetsa go dintšha o la kokwa rena o nyetsitse ba bang mara morara wa go tshwana le maria a tšhaba ya ka motobe tša bo barampata o kwela ke bolela ka mogo ke go kwele tabe jwale ka ewe a re nyake motho a bolele nnete ke straight batho ba le ba leka gore a bopa motho ga a ne ngwana gaona kgomo ola mašapa a tlhabile ke bana mašapa fo e mašapa ke sekete ya bona di re mašapa
be ke rata go be ke rata ntate Mogotlane ka ge ke nyaka ya pholo ya kadi bona ba re balwa mma ona ka gona mpotsa re balwa kwa ka lo re go butsa morago ka bana ka le butsa morago go ra gore ga la swara dikgomo tša ba ga Mothwale le ba ga Mogotlane tela next week bile di khwetse ona kowe ke le khoma ga Mothwale 500 la yona ya ba next mara 500 yona le jele meipa awa 500 ke ya skaka ka majwala ba bentšhisitse ngona ya le a lebaleba jale kua ga mashapa papa thobe kare ile ya gore go botsa ga Mothwadi o etse mra same time ile ya msimalo ka lo mutshana motho a se ka lo bala ka mogaka ke lo ka la a tshaba ba sa di ba ga mar mo ma sa ka o le se gantsi ke mkhonyana ka o majapa o tseba boroko ba ka ga Mogotlane tobela ke mkhonyana ka all right no we jwale yena motho o re dikgomo re a se ga se tša boane o motho a gabotse ga a bolele nnete a re dikgomo a tsebe di buile ka gae all right ya ke nyakeng ka motho ga motho a ntsheditse ke re wela mo ke nyaka ba moraka o dira ka gore batho ba tlo reng batho ba Mogotlane ba tletse mo le leloko ka moka ka ra go ntshwareleng jwale ntate Mogotlane le seke la dropa ntate Mothwa re bolela le tate Mogotlane tate mogolo ka kua gae o re kgomo tša gago o di bušeditše morago a ke fetole diso go ne polelo tše dintše di sa nyakeng gore ngwana a ka di bolela go batho ba bagolo mara Mogotlane o gapeletša re ke bolele dipolelo tše di sa nyakegeng mogala boe a ke mo kwešiše maaka a bolelang e le motho o mogolo a ke tsebe gore ke ireng a senke dikgomo di boa ene a go botse a senke ke hlalega le mosadi batho ba ga Mogotlane ba tlile ba tla ba tšea mosadi o lawana after ba papa a hlokofala papa ka o ile go hlokofala batho ba Mogotlane ba thoma go lwa ba tla ba tšea mosadi wa ka gae ka re ge ke bolele ke botšiša ba re nna ga ke selo ebile ke modidi wa modidi nka sego ke kgonne ngwana wa bona ntate Mothwa ntate Mothwa more go be go diregile eng ye e beng e ne le nako e ka kang ge ba ga Mogotlane ba shalle ba tethwala ba tlo tšea morodi a lena ka ga Mothwa go se go direge go wa ka nna le mosadi a one nte be e direa wa tseba gore motho a bolele nnete wa tseba gore wa ikereng tate motho a bolele nnete go njwale mremi wena o ka senyadiše ngwana kore wa no tsoga phututu ne ke ya go tšea ngwana ka ga mremi go njwale o mogonyana ga Mmaleswene a ke nagane gore ba ga Mmaleswene go sa sa ba ka no tsoga ba tlo tšea morodi ya bona ga mremi go se ne selo go senke go diagala selo a ke dumele ntate Mothwa go ne ntongwe a e bolele mo godimo ga issue ya batho ba ga Mogotlane ge ba tlo tšea moredi ya bona kuo wena le Mmagomeri be le bakileng mo e leng gore Mmagomeri o ile a tsamaya sebaka se se telele a ba fetša e le gore o gahlana le mashapa ebile mashapa wa monyala ke sa bušeletša gape ke re le nkwe nna le Mmagomeri a senkere ba ka se batho ba ga Mogotlane ke bona ba tlileng go tlo tšea Meri ba tšere Meri ba mošitše gae nna ke ge ke kwana le Meri re sepela re ya go Senotlelo re ya kae re tšhaba mo gae
re tšhaba batho ba ga mogotlane e sware gona mo mary be go riagetseng ge mama go a boela gae ae ga re merina gore mmago mmele o wa tseba kgang e ya gore a ke ne problem le gore mmago mere o buetse ga mogotlane mara nnete phate ya gore ba ga mogotlane ba molatile and then go sene selo kore gore gore batho ba ga mogotlane kore ba no tsogile ba no re no re lata ngwana rena ba tseba gore o ga motho go senke go diagela selo ntate mothwa more mang o tsule ka lefestere molodi a ka ga tšhaba ga motho a o tšhaba tsela ba didianyana le mmage ka ngwanyana ka maprotu ngwana o bile o godile ke monna ngwaga go feta mmage o ra re ka molata ba moraka ba re tsamaya o bona go ga godile go ra gore ntate motho o kgopišitše ba ga mogotlane ka gore o tšišitše mosadi ebile wa ba le ngwana le yena ka mogo be go riagang ka mosadi a ka mabroutu moremi thobela a re bolele ka mosadi wa maprotu mosadi wa maprotu ba seka ba bolela ka ena kwa a se mosadi motho o beile ngwanyana ebile kwa pele ke sene ke tsebele mmago maria wa tse rena ke nyaka go kwešiša goreng and then ge mmago maria a šala e tswa ka lefestere be go loewa goba be go riegang mr moremi ke nyaka onkwe o bonkwešiše thobela a senke ke lwa le mmago mmedi ke re a senke ke lwa le mmago mmedi ba motšere nna ke se gona ke le ka mabaka a mafe lebaka le le dirileng gore ba ga mogotlane ba be ba emele le ba e ga mothwa go be go diregile eng kore o bona ntate mothwa ga ka no re fetiša moke then re tlo seta ga botse lebaka la gore batho ba batle ba tšee mmago mmedi ke ka baka la ge after papa ka e ba hlokofala ba tla ba tšea meri ba re nna ga se nna selo ke modimo nka se kgone ngwana a bona a se lebaka le le ka diang gore batho ba late e le gore be ba re mmago meri ba fepa ke papago morena ka mogo ba fepa ke papa wa tseba tate mogotlane nke le mpotšeng mo tate nako le tlo lata mmago mary ba ga motho be ba riileng ke lona lebaka le la mosadi wa ka mabroutu a go go botse mma ntate moremi koko ntate moremi thobela ke kgopela le mphen nako ke boleletse batho ba ga mogotlane ba boletse go le bolelang le yena mothwa papa o rile re nyetse mmago mary kua ga mogotlane and then a tla kua ga e kua e le ga ge papa ka phela a bereka ba bona e le teachere gomme papa ka o ile a tsena ke boletse a bajwa o ile ka moraga ga a bajwa beke e se fedi mogotlane le mosadi ya ga ba tsena ka gae batho ba sa le ka gae ba re bona ba tlo tšea ngwana ge re botsiša gore he wa ile tšea ngwana ba re aowa re tlo tšea ngwana ka gobane o tlo bolaya ke tlala re ile ra makala ka moka ra re gane ngwano o ba nyetse ke papa rena na gore o ba nyetse ke abuti a rena na seo se ile sa re makatša kudu batho ba ba ga mogotlana ba bolele nnete a gone nto le tlong o e rarolola moo ka baka la gore yena mogotlana wa bolelang owe o nyetse gantši ebile a tsebele a e tsebele a re direng so moroka ntšha batho bao ka moka ga bona mo moyeng Mogadibo wena Magotaisi
Alright, matheletši wa motse khobedite radio gona fa le go 96.3 FM 11 o'clock a re tlo ya go tlhoka ina wa rena wa bobedi mo magagešo re apeile maswika ka dikgontša meketla wa tseba ko gore dinawa di kaone man le mogodu ka re o kaone wa bona wa tseba nnete ge motho a sa e bolele wa mokwa ene ge o ekwa rakgadi ya bana a tsena tabeng ya kore taba tša di bolelantše a di tsamaišane le nto re e bolelang and then e a bua e mpontšha gore go ne le o šomiša statement sewe go thiba dilo tše dintšhi tše e leng gore nna re nyaka go di tseba mo ga go kgonagale ke ne le problem le reasoning capacity ya batho ba ga mothwa ga go kgonagale ka mokgwa e leng gore batswadi ba ka no tsoga go se ne selo ba no re lata ngwana a rena bogadi sa mathomo batho ba ga mogotlane ba tsebile gore ngwana a bona ga a nyale ke ratswalaga o ne mosadi ya gage o nyala ke morwa wa teachere kapa wa principal now ge teachere e tlhokofetse then go ka tla jwang kapa go ka diragala jwang gore batho ba ga mogotlane ba late ngwana a bona because ratswalaga o tlhokofetse I make sense I make sense go ya ka nna wa tseba taba e malome ka kapa ge batswadi nkebe ba e kwa nna dintwa tša kgale a di sa tlo ba thuša re bolela so bana šiba ba godile ke basadi bane bana ba ka no tsoga ba nyadiša bana go sasa ke ba bagolo bomeri ene bomeri nna maela ke tlo le fang ona meri šia ntwa tša batswadi ba lena le sekela di tsena ene meri ka ge lena le ba bagolo wena le sesiago le tseba mamago a ne bana kua ga mašapa se nna nka go botšang sona buale ka moeletši mo go wena ke gore meri wena e ba bohlale bana ba le ba leng kua ba papa gago make sure gore bana ba le ba le motse mo e leng gore wa tse gore bana ba le ka gabo bana ba ke kae papa gago wena ga geno wa go tseba bana ba le sa le ba bannyane le sekela ba ka toga ka lebaka la mathata ileng a ba gona wa tseba go njwale family ya ga mothwa ya ga mogotlane di hloka go dula fase e se ka taba ditšhelete dilo tše di diragetšeng tate mogolo o robetse kgale tšatši leo ge e le gore papa ga go rile diphoso di rile tšatši leo re bolela so bophelo ke ba le kgono wena le sesia go le ngwaneno le o bereka jwang bana ba le ba bang ba le o bereka jwang ka bona a ke re wa bona lena šetše ba lagetše ga bolena ebile šetše o dula ga geno ke ga motho a kere fane o bitša ka ya gama o sa bitša ka mogotlana kere mere go le bohlale kwana le meloko e meraro o tlo bona lelo tša gago di tlo loka di tlo ba gabotse ene tše dingwe tša dilo go o nyaka go di dira se ka tšhaba go ya go di direla ga geno mogolo ga gabo mmago o nkwešiše so ga motho a ke gabo papago kua ga mogotlane ke gabo mmago kua ga mašapa ke mo mmago a nyaletšeng gona e lego ga gabo bana ba mmago so metse meraro meri jwalo ka ngaka ke kgopela gore o itsene ene o se ka dumela go ba ka gare ga dintwa tše di leng gona di ka se go thuše because ka lenyalo la gago mašapa o tlotla motho o tlotla mogotlane o tlotla gobane ba tseba eng mašapa o ngwana wa mosadi wa gage motho ke papago wa madi ba mogotlane ke o setlogolo ka ga mogotlane o ngwana wa bona onkwa so wena dula fase le sesiago and then le lokišeng taba mo e palang ya pala mara se nna ke nyako le botse make sure gore a go le lapa le o sa le tseneng tsena malapa ka moka ene bana ba le ke ba bannyane a ke re meri bana ba le ke ba bannyane ya ke gopela re lo fa koko sebaka o ka re o tlile mo a ke tsebe 2 minutes re ne molika mola koko be le ne sello molato sello ke lla ka leina
ka la bonege le lepijeng je kgoloke ko le go thalaganya lebitso la ka gare ngwana monene wa go tsewa ga Mothiba o tsena ka gare ga bana bang banaka o ntloša le bana baka ke kokwa Mary jale ke nyaka go tseba gore na ntwa ye nna ke e dirang ka gare ga lapa la gage ke e feng le bo mang bana bao ba ga bolelang ka bona koko ye e tlo iša pelo wa gago gole o tlo iša diaebelate gole mola di dutse madulong wena tšea pelo o e bee fase ntwa še e sa le gona e sa le gole ene bjale le bjale e sa le gona ntwa yeo pelo ya ka e ka sekebe ka ba se ka swara ke stress awa e nka no tlhata se ke se swereng nka se sware ke stress mosadi wo a re nna ke mmakiša bana ba ba feng ka ba ka kware ngwana monene kwa ga bopapa ka ba ka sega ka re ga re kwa bopapa yena a se nna wa gešo ka re ke wa ga bopapa kwa gešo wa tseba koko Moroka Mary wa ba bona bakgekolo ba ka moka ga bona a ba kwane bila ba nyakane a ba ratane ene ba šomiša lena go kwešana bohloko ene as long as lena le tlo dumella bakgekolo ba gore ba lwentwa tša bona ka lena mathata lena a ka se tsogile a fedile a ka se tsogile a fedile because o mongwe le o mongwe e ka ba ba ga motho e ka ba bona ba ga monene re sa ba tsebe e ka ba ba ga mogotlane e ka ba ba ga mammang go ne dilo tše ba di bakantša bona ene ba šomiša lena go kwešana bohloko so tsebang maemo a lena le tsebeng mo lena le dutšeng gona gore gabotse le dutše jwang batho ba ke ba bagolo ka moka ga bona ene ke a ba hlompha mara ge ke ba theeleditše ka moka ga bona ga ba ne nnete ka moka ga bona ene ba nyaka go tšea mahloyo a bona le dintwa tša bona ba di role godimo ga maphelo a lena le ka se loke Mary le ka se loke ke a kwa ntate ka kapa ke gopela go fetola mo babadone rena maemo a rena ra tseba rena re tseba maemo a rena nna ke dutse ka ga gešo mo keleng ke dutse ka ga gešo mo ke agetseng ke papa ka ebile a ke nepelaela ebile a ke boife selo go seise ya ka kua ba dutšeng gona ntate ka kapa ke nyaka go botša ye ke e tsebang gore ba dutse ga botse mola ba dutšeng gona nto e re kwešang botlhoko fela ke bana ba le ba dutšeng ka kua gonkwa ba badone ba dutšeng kae ka kua ga mogotlane bana ba le ba dutse ka mola ga mogotlane nna ke a tsena malapa ka moka ke a ya ka ku ke bone bana ba le ke bone bakgekolo ba ka moka ba ntate ka kapa mara bana ba le ba gešo nna mo ke dutšeng gona ga ba kgone go tla o bolela ka bana ba mengwaga me kae ngwana ke bolelang ka yena wa ngwanyana gape o high school ntate ka kapa and then o nagana gore ka kgopolo ya gage ga a ne kgopolo ya gore re ko bona se se kua o na le yona ntate ka kapa o a ganetšwa o ganetša ke mang o ganetša ke kokwaka And then- lebaka la gore ke re wa mo ganetša o ba ne le founu ngwanola re kgona go bolela le yena ka founu mara ge nka le botša go njalo gore ngwana la re kgone go bolela le yena ka founu le mola le ngwana a ne founu tša boseise ya ge ka mokaba a re ne founu tša gage nna be ke ne founu tša gagose nna be ke kgona go tsena Mary ka gore wena ore wa tsena kua ga kokwago ge o le kua ga kokwago o bolela le ngwano poledišano ya lena e ba jwang ntate ka kapa tla ko go botse gore ngwana la le ge ke tsene ka mola a ka se dule mo pela ga ka bolela le nna a ka se bolele le nna ba badone gore tšhaba eng ene Mary ke nyaka go boela gannyane mo go wena gore le bosese ya go kua ba dutse gabotse ga ba dula gabotse ga o rereše Mary nne a o rereše lebaka la gore ke re ga o rereše ke lebaka la gore batho ba ka mothwa ba nyaka gore thato a tloge ga mabunda a boe gae a kere because nto e diragalang kua ga se yona then ba dutse jwang mo dilong tše e seng tšona Mary baba wena ga botse gore bothato le sese ya go kua ba dutse ga botse go rabiwang nna ke a ya kua baba batho ba le kua go bona ka ba le bona ra dula ra sega go ba botsa gone molato fela alright ke a e dumela gore batswadi a ba e dumele taba ya bana wena wa e dumela wena nna nna go njole ke a e dumela ntate ka No, ke lebohile, ke lebohile. wa tseba ke nyaka go kweša nto ngwe Mary ga kokwa lena ga mogotlane a go ne bophelo awa baba bophelo bona a senke boe ba gona le ga re šala re tswa alright o ra gore ka mokgwa o bolelang
thato o tšhabile le wena o tšhabile o ga motho ga botse lena le tšhabile ga mogotlane nna le setse a ka re tšhabile le tšhabile eng ga mogotlane be re sokodišiwa e re mmane ya go šiwa bolele ntate moremi bo maria ga ba tšhaba ge ba tloga ka gae se se o tlogile ka gae o bane bana ba ba 4 bele Karabo Maria Thato di Makatso a ya go dula RDP ga tlo kopana le mashapa ba kopana RDP ene Maria ga tlo thoma go aga motho o thomile go aga motho a le RDP mago meri o ntšhitše ke eng ka ga yena a šala ya RDP ke gopela go ya sa se bane bana ba le baneng ka gae go sa kwane ba re ka tagare o ne bana se se a re aowa magaola ditsena a ke tšwe ke RDP ene wa tseba re ka gae go ne bana vele bophelo bo bega botse kane se se o bile le Maria le Karabo o buile ka bona ga motho papa mo tšea misha dikolong a re mola dikolong a boa le Thato papa ra wa ngwana ka gone bothata ke tla go hlokomela ngwana e ya sekolong se se o tsene sekolo ga ya go apara dipurabura apara purabura Pretoria apara le mapanta ga ne se se o apara mapanta e mile di Makatso from Pretoria a wa ga fetša go apara mapanta le o dirile ke ga tlo kry-a mashapa a tlo ya polokwana ya go di gona babedi ba o na le 6 ya bana ba ke ba mamba ba bararo ba ke ba ga motho o a re tsebe gore kwa kae ga naga ke ena a tšereng ke Maria re Maria mo tšere ka ga rone 18 years Maria ga a dumela re bo sese ga ba dutse ga botse kwa ba tlhakanetse monna o tlo gore ba dutse ga botse because Maria ke ena tšea maraba o tšere Thato a le Pretoria mma mo tšera metše sekolong bana ba buile ka moka kwa ba dia Thato o buile a dia matric ga a fitla re phafule ba mogana papa go fitlela ka tana sora polokwane ka matsogo a re ngwana o dia matric a go gona gore a boela ka grade 11 tshwantse go dia grade 12 fitlela ba kwana ba polokwane ba bagolo ba founela ba sekolo sa re phafule pa ngwana la tsena sekolo go fitlela fetša mma ka tana di la Thato ra ya go dia dikolong kwa grade NS fa sa moreka di laptop a diang ngwana ga tlo hlaka-hlakana Maria o motšera le Pretoria ene Maria le thwasong ka ga moremi Maria pa go tšea Thato a re ba moremi nthuše ngwana mma wa bajo o motšera motšholola ka ga mabunda ke ga mabunda to mo fatša mo fantšona ke ntho e le gore mma o kwatile gore Maria ka ga bane ke ngaka ba le ka ga moremi a thwaso o ra re tseba se ngwana o la sejileng ge šala monno la to motšea ba dia basadi ba babedi go ntsane Maria ga re kgopela bolela ge Maria ga re ngwana o la leng ka kua gae wa tsare o ya ba tshanya ke ngwana la Maria ba e ba le phone tša bona because Maria o tšere bana ba ka moka di Makatso o tšere ke maphodisa kwa makumula ba tlile kua gae di Makatso a re ke ne 18 years se se Maria re ke tše bana ba ga ke tsamaye le bona go fitlela ba ya go dula ga motho go nna di Makatso o imile a re tse gore o ka ya ganaga malo ba mo founetse ke ne le ena Maria le morwaka a re di Makatso o belegela kae a re gona mo keleng a re ba lekalana ngwana a re se Maria ke tla lokela ka bekeng ga fela re se Maria bo mpodiša gona seo fela na Maria o tlile go nna baba a llampotša re mmane nthuse re la ka taba bana bane ge ke salla ke tla mo ke mmotša ke re Maria re tlo ya marutaba mare ke tloa go kakapa a re tšwela pele mmane a lephala mpotša re o tloa go kakapa o tloa go fitlhelela ke fitla mo ke botša le mmaka ke re a re ya go kakapa re thuse ka taba Thato re la ka taba Thato ka Thato o fedile neng kapa neng a ka no sešhema ande o ya ga mang mama go ba tshwenya mama ka why mama go a tswile ka ga ya no kgetha go RDP wa tseba le go ka ba mosadi wa ba le bana ba 10 o le ka geno solanka o sa tshwenye wa tsere o ka se tsogo o tswile ka gae bana baba ge re tswa ka kua nna le setse ka mama na se gona na le toropong a ra tswa le mama a ra ntšha ke mama rena re dile re noši mara a le nnete mara jatle be re hlagola ka setseneng pula e sarasara go apeile nna se se ke kopane yena gating a mpotša re papa wa omanya ka ku nna ka tswa ka gae ka go bolela le papa ke ga se se a re ke a sepela ke a go lwa RDP o tswa go kwa ga mogotla le sepela papa sa phela o mo filetša mo file re ga dia mogotla na tsina sone mo filetša di file fela ya go dula RDP le magwagwa ga mpotedi ba sa phela ya go mfatša di file Maria ga o ne nnete ene o bona go hloka nnete ga gago Maria o ka se tsugule wa phomelela ke ne go botša mama nna ke te tsaopele ke le ba ke bolela nnete ga o se nna ke le mmane ga baba ke ke nyaka go mothuša nna ke bolela ntho e dirileng ke rena ene nna ke gatang ka ga Maria ka ga ya gone motho a gatang Maria le gaetse tša go mabutse a ba gata nna ke gata ka ga Maria ke tseba Maria le ngwana se ga ke nyaka go mothuša jwale mara Maria jwale tše a di diang lena ge le šala le RDP ke mang ba šetša le nyaketse RDP be nyakile ke mama RDP jwang a se gona le magwe o nyakile before ya magwe ba ba ntlola ra no tsoga ntlola ge re sala re ya kua go ya ile kua re tseba mama o nyakile ntlola ka mabaka gore ba mo tsenya gona ka go ba mama Moroka ile go tsamaya ya toropo na ra pala go gotlela go ba re tshwenye ka Moroka wa mona Mary a ne nnete a wa ka kapa ke bolela lebaka la gore ke re ga o ne nnete kgaetsedi ya kane wena go ya ka kwešišo ya ka le ka mokgwa ke kwang ditaba tša gago ka gona go tloga be ka go feta gonduale
ke kwile o bolela taba tša gore batho ba go dula gabotse ba go dula monate ba go diakang, of which that is not true. O na le maaka. Number 2, ngwano wa gabo kwa gabo a kere o mogekolo a boletseng last gore o tlile le maphodisa a tlo montšha ka gae, e be e le Mary a beng a tsamaiša taba yeo ya gore ngwanola a tswe ka molapeng la ga mogotlana. Ngwana ga a re ke rakilwe, a kitimela go Mary a re koko nthakile tate mogolo nthakile ga ke tse borena ke e kae, goba ngwana ga ya maphodiseng a re ke rakilwe, and then maphodisa a fegeletša ngwana ka gae. Ngwana koko o boletše mo be ka go feta gore Mary ke yena a boditše ngwanola gore ya maphodiseng o ba botse gore ke ne 18. Ke tlo go bolela phate ye botse ya mogekolo kapa motswadi ga a rata bana ba gage. Mogekolo koko a Mary o tšere ngwana ga bo Mary a moiša sekolong a ba a morekela le di-laptop. O gona motho a sa rateng batho a ka dirang dilo tšeo tše botse ga kaka. Ngwanola o buile ga ya buša ke bolwetše, ga a buša ke bolwetše a bo a dula gae. Then a tloga gae ka la gore ke a kua ko tšea dilo tšaka gore ke ya go di hlola. A kere ngwanola go ya Pretoria a ela ruri jiki ngwana o ga se seage ko tloporo. Wa ikwešiša? So nna go ya ka kwešišo yaka ge ke kwa Mary go tloga be ka go feta le lekgono, ke kwele mogekolo go tloga be ka go feta le lekgono, Mary ga a ne nnete moroka. Ene Mary go ya ka nna Mary ke yena a se phošo o nyaka go boela ga bopapa ge se re ga se phošo, mara go ya ka tumo ya gage o duma o ka re bana ba le ka moka ga bona a ka ba bothelela poleke wana a ba tšea a ba iša ga mothwa. Wa tseba ke nyako botšiša Wa ikwešiša? ke nyako botšiša Mary potšišwe teng. Mary baba ngwana o mo išitše nkua ke Mabunda, o ba ile go alafiwa ba ile go thwasa, o ba ile go alafiwa ge ke moiša kuna a bajo, and then o thwasitše. o ile ga a le kua wa tswelela taba tša gore ba re badimo gore a rosentše a thwase ngwana a tsweletše badimo, o tshwere ke badimo. Mary o thwasitše ye La tseba re ke eng batho ba and Modimo? then potšišwa bobedi Tlhokaina o la leng ka mola o tswa Johannesburg go se sa sontše a boele morago ge taba ge e ka se fele re tlo ba le problema go tla go e feleletše. kokole ke nna. Mary baba ka mogwatlane go tshwenya sesi, go tshwenya papa, go tshwenya koko, go tshwenya ma. a de ba re tshwenya ka moka ba. Alright Mary, sesi ke kgopela o ndirele meeting ka gae, ke kgopela go fa wena taba ye o mdirela meeting ka gae. Ke tla le ka Kapa, e tla ba nna, e tla ba Malefo. Ke nyaka re tle re bolele ya bo Mary pele before re tlo ya go bolela tša ga motho tša ga mamma. Ke nyaka meeting wa ka gae sesi ya Mary a le gona, ngwanola a le gona. No santse bale Wa bona la botlhano moroka a ke re boletše le bo Mary ka la bone la botlhano forogo before ba tlo heka phone wa ka ke boletše le Mary le be ka go feta ke boletše le go nywele ke sa bolela, ene le gona kua matlerekeng re ya meeting ke sa go bolela, le ge ba ka boa mola bobedi ke sa tlo bolela gape. Bo Mary ke bana ba ba sa nyakeng go botswa ke motho selo, ba nyaka go phela ka mokgwa bona ba ratang le go dira dilo ka tsela ya bona. And then bana ba mohuto ke a se ba ga bo Mary fela, le rena le bona kwa ga borena mo e leng gore ngwana o ne o di aphoso go mo kgalema wa kwa o founela ke di-family ba re wa mo tshwenya ka gae. Wa ikwešiša? Ntwe bana ba ke ba e dirang ga se yona. Ngwana o mongwe le o mongwe moroka ga a tlhaka o tlhakela ga bommage. Wa bona re go nwe re no swere gagatho ya taba e simple. Wa ikwešiša? Kwa ge ba ene Mary ke kweša botlhoko gore Mary ke ngaka, ene badimo ba gabo ba mofile bongaka gore be yena a swantšeng a tlhatlhe family ya gabo ka taba ya sedimo, mara sebakeng sa gore a dire jalo o tšea bana ba mmage wa ba phatlalagantšha o ba loša le ba gabo mogolo o ba ntšhetšang ka kua lapeng la ga mogotlane ka one a ba iša ko yena nyakang go ba iša gona. wena Mary tlogela go ntšha bana ba le ka re bana ba la ba go bitše gore tla go re ntšhe nke bore bana ba le ba go founela ba re e tla re a hlaka re a bethwa re tima dijo re a suedišwa a re robale. O gona motho a ka gore ke la laptop a sa go rate mara mremi bana re laptop ke bokae bana ka kua a ka ya ka kuka molata be ke se gona be ke le toropong ke le mmerekong o mphounela ke le mmerekong alla
alla yi Moroka. a re ke a tlhaka ka moo Moroka. A re o hlakisa eng? Moroka. batho ba ka mo ba Moroka. meri ya lena re tlo e feleletsa Moroka. a re bone modiola No, re gopela re a leboga batho beso re a le gopela re a le rapela re bile le lena be ka go feta re tlhokile solution le lekgone le re kopane lena re sa tlhoka solution le meeting wa matle re keng go botsa nnete se se Moroka re ya go bua kua re sa swara selo ka matsogong re a leboga magagešo re gopela le tsweleng ko le remeleng ko reception